Ebushafo Mamunina Akwaba Eba Ghana Sem TV GH. But your message like, comment, subscribe. Then your notification also so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Bushafo Yako and then same way. Before we are the quarter nanado say, oh, to me, see, say, Yana nanado sweja, or person will tell me, oh, yeah, dear man is a Ghana, put in our Dini. or call GD, yeah. And or the Mukokot now say, since I'm on a idea and a buy, you guys will go and control the cathedral, so Ghana can have a national cathedral. Muko, yes, and said, Sika Namo Junis Amotina board, no so a bebano. Sebi, Adia Grande Niska, Reverend Kusibuate, in order for people to donate to the cathedral, Reverend Kusibuate has to use his own personal finance to give you loan. Said the bank account no be look good. Now will be the scale come where to me aye. Musa ini na. Musa ini na mu wie na mu di na do man ye say na do no person no ekokoye ne cathedral. Asiapa. But the aya mu ma menjimi na mu fi say sofo bi anu aye tro. Eh. Sofo abebe pupu to. Ye be say condom adu poto. Me say sofo bia kura ni Ghana ho. Sofo abebe pupu to. Ye be say condom adu sofo bia ni Ghana ho. Aba mu nkasa sofo na. Sofo bia ni Ghana ho. Asiapa, you allow somebody to insult the man of God. That's the man of God, Papa. But damn it na ni so anu afa Bible. When one mo ya sofo. Sorry, Nana do am patro san for time why? Fache me. Okay. San for time. Siakwa. Na jawo ma Felix jawo mo. Or the sumu. Ye nyai wo mu. Enu nyai wo mu jawo mu. Ye nyai wo mu. Mo Jimmy Dodo. Or the sumu. Dum so action ama onya be wo twa ne ho ba bi kura encha. No da so gina se defend the party ni say. Oda kwa wa sister him say e dey bia ya wo kan no say we say wonhu adwen a eda wo mutim. Wonhu adwen a eda wo mutim no. Ohun wonhu adwen eda wo mutim. Na nka obi ama free education. Se wo ma entimi nko school. Efie bi wo honom a na kwala bia ni honom a watimi akọ secondary school da. Efie bi wo honom a na bi nsi mu da. Na binsi muda abusua bi da honom honom wo bianko secondary school da enso na do ada romenti no de wo na madwene ye ne se opese wo ko school bia no wotimi koye amenne akrachefo a abu wa abusua bebre mu obia fie krachi ni wo ho raba wo honom mo se mo mpe no na mo pe dokono ana mo de akwaje dokono no so ba ye nso dokono no so mo anya dokono ni bia ni aduane ene SHS fo nkwala na yesi ye tu school dan ni mu no ni ye aduane ni bi kra na ye de ayede ye de ama wo mo ade na mo me yemfa ya dwen anya adwuma kakra sa ase adwen eda ye tim no se ye beto ba de bia se mo se brother Marcus okapa se ye beto ba na Ghana fo adwene omunyansa dodo eba but ye ni adwene ni nyansa ye timide critical thinking say yeah critical thinkers asema we can we say na what honum no obi aka cho say me be si politank wo kokoo fuo mu na wa baji si ye na adwebe na da wutim say me be si politank kokoo fuo mu na nsi ni anta na dia piti kokoo so ni krom nipa na okasa asam ni che ni krom emo ne na nchie eni nipa na num nsuo correct. The first time wotimi ye nsuo ma enipa ne na nchie ni gyan nsuo ne no. Abi. Na wotimi abeye kokoo fuo mu de politan ka ba besi wa ma. Anya me na atua mu nyina mu ka no. Nya me atua wo bia ka. Enene kokoo fuo ye besi politan ka ma mo. De ye gya ho no mu kra ye kyemu mienu se hu e de ama mo a de aka nso a enne kokoo bi nsin kofo sesa etimi di ko si dwom kra twan konkom. Ai. Sasa mo bi asida. Ai, enne. Konkom ni ye ton yi. Yeah, ebi asida. Ebi sida. So obi tam kokoo di akosi market say wo de wo fa konko ba ko wo de 1 cedi kura abeji konko ba ko na ma me 1 cedi fa kota aduane ni sa nipa we ya betena so obetena so no se teacher for me de me asem we da bia me kan wa wate ya chira ye 3 years what metua 6 months 3 months na amamo 3 months and what the mamo o ma panyi kofo baye na brother bi cancer asem and o introduce UTTDB edema on trained teachers say wa obi a chira de ache wa nya access so obetimi akọ school
And then teacher di bia ni one more say. Sorry. Oh, sorry. Monsieur. Sorry. Obi nto aso ma me. Sorry. How many For as you know, no, yeah, donations towards your studio, no, still lie guso, and Kitwa Bianswa, right? Thanks to all who have been donating so far. We are grateful for each and every peso that you spend on Ghana SMTV GH. We don't take it for granted. And what peso boy and so no, now best no never screen I say anything goes, anything. Kitwa Bianswa, right? And thank you so much for the thoughtfulness. And also, you don't alert me on WhatsApp, so I don't know most of the time whom to go and thank. He just writes Museni Sky Yendamase, because not everybody that can do that. I mean that would dig their money, their hands into your pocket and bless people, just say strangers with their money. So please don't feel free to alert me anytime you actually donate, so that we can give you the due recognition. Thank you. Adwumboni bi na tachiru. How say obia wini election anase prime minister yekoye na mo say ono nko kan onko nipa na wono lusu ye na enka wosanko ono kura di conference minua ketwa. Okay, we ye panyin minua ketwa wa wini ade no. Congratulations. Wonye bi mo se wonko ne ho enne ne nko kasa. Ewurade nyankopon. Hey. We say ayana niyama bi wo hono ma ayana metena se ayana medwene ho amenti ase ase but I feel so kasa ne ma o Unu ana ma mute me ho kra fa che me na me sorry na ma mute me ho we have a catcher me kwesi apia sa should maintain the current the economy medwene ma ase medwene ho amenti ase me say ye bayi because ensi wo baabia me no wakwa kansie na so lusu a mom na wo sa wo frɛ me eduru ho kra no wan frɛ ni bebre ko fi ho papa ni fie wan ko bi da ye hu sa papa ya mo se won ko pa na chewe anase won ne nko kasa no ye hu no ho there bi ye hu no na ase me dwen ho amanstrument ase e ya na niema bi wo doctor brother bedi akon asem a wo kan eduru mle bi ade eduru se mo ko san ayi no da ayi o character na wo show no ho no e wo se wo ma no continue. Yes. Obia se nyankopon asi wo hina obia ni ho obetimi aba besesa no enya acheopa e na wokopo obi se obia de aba baako ne nsa tetea no wode kwato aba ne baako pe enti se ne wono se won wini enti woni ne supporters e kwate ayi a brother Felix Alan ene nanado etam na Alan ewo esoro kese pa wo ye na dwen su wo firim no MPP ama power na ye ba power esa akra be man position ebe man position na se de obia enna ya na ye kan kofo du wa kire o mse enna e basa masa wanye campaign bia eduruwa ye ma na doctor ye mpene ma mo obia post ye mpene because ye data ye di ye campaign no enya obia na toma ye you enya obia na to enti se ye adwuma no na obi se wono ne boafu nti wo tena baabi ni ye ba na wo se wo penka bom nti wo koma ni post a ye mpene but I feel me ko papa na wo be ni video se ni audio se NPP for e bae no Asante region omunya ehwe but I feel metena wo hwim matena oshim okay oshim the time na mete wono me free kro from kwatena oshim kakra oshim me kwatena wono that time oshim road no ode kwa man from no brother Felix ansa na obekọ oshim no bridge kes na ensu kese bi da kwan nim sensu oto a McDonyankopon se cars ne cars ntimi nko
Nanado Amamu ne Dr. Mahmoud Bam Amamu aba bɛyɛ bridge a sese nso na to 3000 years kurampa ka any problem or side or ka ni twam ani twam papa na no oboni audio no o se Asante region NPP maye hwe masa betena me free ohwim aba betena akokoso na ofri kokoso eko akosi akokɔ space ekwan ni mu no na kantimi nkɔ na ensu ɛhɔ nsu kɛseɛ bi da hɔ no ma amana kɛseɛ na kantimi nkɔ na nado ne Dr. Mahmoud Bawumia aba begu saa mantam hɔ nyinaa mantam obia road there was a road for obia ɔmagu ɛkwan no so ama saa bridge no so ɔmayɛ a kantimi firi akokɔ space ebesi makro ene san kwasiafo bi sei brother Felix san nipa hunu bi sei mu ka ho ena nkrofo bebre timi kasa tia akanfo anasa asantifo san nkrofo hunu bi sei eka ho bi ena nkrofo etimi kasa tia asantifo anasa akanfo san nipa we sei na wukunu no a wukunu ne san nipa we ya wo ba kro no me ma odue na ya na san nkrofo bi sei no ya no brother Felix omo sa akonya man anyansafo san kwasiafo bi se omo konya man anyansafo papa panyini wo begina wo keka san kwasiasem we se NDC amamu Don Mahama ba waba no Friday now we are the amano Friday near the amano we know we are the video ni shekule Friday Friday that you to Friday there so I win him say I no plan can be Friday near the yeah papa I suffer mate ole ani ma me fama no nsina yes sister ye mo yes sister ni be abasuna into Friday medasi because we girl now start say hard or the soon free school by me nim there no nti mama ye ntumi ngono tell na me ntumi konkosho mo so kakra sremo about time you say enough from it is possible mpacho edu so Alice ebusuya fo mechemu mo shemu amechichi am bia do na mabomu wabre bomu kakra wa ha mame bomu kakra enne ne aba ne say yankwe ya hemfofo Mahama abo omaketua ho emprensa e di amamomo kono kohwedi yes ameno kase kokwakuafo nurses teachers youth of promising woman 133 lotto number 24-hour economy omutifie Mahama si woni sika wo betweni yomo Mahama si woni sika wo de beto ambulance inti abobo ya nene o man ye se fata na Felix me pese me kan pain and I'm not going to mince words fa omomunya akanfo ahemfofo fo moto nchen omo de omo hwini omo krom njompe bibia de ewu na ye ka ahemfofo akanfo ahemfofo na se wo betina wono Mahama wono ani krom entwoma entwoma ye de simuchia aya dani refugees e wo Cote d'Ivoire e ne nsa beto we kanes we gudie so na ono atibia mo wadi akanfo ahemfofo mo bupodam ana so mo jimi what is wrong with you guys mo bupodam now omo wi omo say to galamsey no asa dia tori yase mene me kama sini pain you ta mo wo akama mu biara ho mo nso ne mahemfo ne so yes mo nso ri omo so because omo did this guy wa ba mu 18 years so mo kan no wo mo nkan wo mo afu ahyema ya san to V8 asan dia kan mo ho yes 18 youth bia mo akama mu bia Felix esese ma mo sore wa hemfo no odidi wo yene no odidi wo ntwane ni dabi emehwe wo wo ntwane ni dabi mema bibi nkoto bibi ni enti munsole adan Ghana hemfofo edebe ade na mu penti se ne mu sika Mahama de ma munti no those my pacho me tu mu kakra mame sika Mahama de ma mu dinti no ne Mahama eye nti no omunti mi nka baby omunti mi nkasa obi antumi munti nkasa me say ye bedi mu atem ye benjamu
Friday. Yebejamo. Eh, Sa remember kwasi Friday. asem ne jimi sem na mo de dem kotere chankonya no so no. Wo bi okura konya no kro nsem fata na okotua sika na ye de na kosi so. Muti o mama hama. Wono na di kuromu no dawa ne nkuto ne ayi barogaru wo se garobaruwa kotide ndi aye ho ma no. Wono Yeah, wesa ho abeji wu gold. Abeji wu diamond. Majimi anama bodam. Hey, I can find for majimi anama bodam. Abro na yomo. Majimi anasma bodam. Bisi juma de bedi mo. Juma de bedi mu no. Friday Muti mahama ba munjiji skanu. Misi ni ade be jam youth no. Ye be ko akamemu. We are going to groom them and they will rise against you. When chimi papa, mu ye kwasiafo, mu chimu ye muwa, se mu Thomasifo, edi na mu ti mu kuromu, na mu ti na mama hama wo no free swo no. Boleni na wo ko tada. Boleni no on we yida no. Connection man we edi sika ni nia Ibrahim, edi sika be hihye mafu mu nti mu hu ade enya mu nti minka. Mu hu ade enya mu nti minka. Ama mudachi nchirima youth wo mukurum wo mo beye den Palace mukate Lawrence Tete Lawrence Tete shawoni Lawrence Tete Jimini Lawrence Tete 22 ni Lawrence Tete 33 ni Lawrence Tete 44 ni shawoni sofo aboa why den Lawrence Tete kwa Lawrence Tete wo pe ebony edi no ebony ampre ko so akola ne nufu e na akola so begu nanimu ase Lawrence Tete ekogun ebony mu mebusa me the evidence Lawrence Tete ekogun ebony because begu nanimu ase Lawrence Tete de wanyi adu woni yire and when me see asole dem na ma yes oni yire asole dem na ma wo Lawrence Tete chi asole dem nyanya esitire oni ampa me see woni yire asole be na Lawrence Tete nkomu munchem Lawrence Tete yire asole be na Lawrence Tete nkomu enso Lawrence Tete woni yire yampani aboa me see Lawrence Tete Reverend Mwakumoja na wokagu ye no ebe kasa Reverend Mwakumoja na wokagu ne Rollins kagu ye no decades ago no ebe kasa it will continue to haunt you wouldn't say fellas or come muku doctor a Reverend Mwakuno no. Oh yeah, say last no. We saw the ne brother tamakufo ye reconciliation no. Ne brother be kan wo. Yeah. Ne brother be kan e we tinja brosel mi kan ne brother. Esi ni na Rollins you soon need kunko because you na nimu oye innocent and don't for boni susu no. Yeah, no they do boni. Kufo ba ye na ye reconciliation we no osokodi sofo. And no start so share come here miracles. Now fellas, ono nkwa ne miracles e ye 90 9 ba ku 34 40 39 40. Wono nkwa ne miracles e 39 40. Mun ko share the videos no. Fellas me send you videos nkwa 5 different churches. Ono nkwa ne miracles e ye 39 40. Osholia ning na yaza na okofobia betena kwiem wakro na wona wabu 9 ba ku mu 3 ba ku mu na ka kire mo se ba ku wasen ba ku to be kansi so. Lawrence Tete Lawrence Tete we are here tawo ho are yo sawo yare Ate. kwoti ya wu Yeah. akofo ba beda wo yo be ma akofo ba beda